hanga Uganda actually kangamba ebiragiro ninga amateka gebyo kuronda gebyo kutoranisa tigine kizibu cyamani munonga na naba office bearers akakiiko kebyo kuronda ninga kutoranisa electoral commission tibine kizibu cyamani the chairman ni justice actually ari harurengo rokubana chief justice weri hanga wachetegereza no muramuzi w'amani munonga kandi umuntu otakarabye mwamisha ba commissioners bona wagenda baraba mbona nabantu betegeriza konka Akakiiko kabyo kurondesa ni akabyo kutoranisa mu Uganda kinde kizibu kimwe interference from the NRM terikikiriza kuguma kari independent katina nyenda koreka cyo kubanza ito kibina kitu shirahara na kaharisti yabo shirho namba mwenda yes bakaba basheta Uganda Economic Party tuchindura tugira ngo economics kazayanga abenshi tachindura izina tukachindura tukarwanira umuntu wa hansi ahubwo twanteka muninga twena tukatungukira hamwe ombya economy twachindura twachita common man's party kibarebere twasimbura basi yas kibarebere twasimbura train yasimbura umusindi gwanaka bargoye baja icyo turukushimanya imonyaburi mu mutakachitaha imagine electoral commission omugambi wa electoral commission ariyo nagambira abantu ngiye cyumutakachitaha meaning nana akoreka nyine side nyine kindu kwendo utahemu ugutumura umugwawe reka abanya-Uganda bo bacondoze ekintu we iki ni kintu ki ebigenderwa byacyo nibigenderwa ki nchitahemu ni ngatakachitaha iyo no koranko hiyo gambira umunya-Uganda ko takachitaha konka we are glad tubagambire shobiya bagireba batwereze baroha eru confirming ekitwe tugambira ihango kibina kiriyo nambwenu bakwata simbo yitu yorusania bagitwara mu gazeti ningire ijoro bayashora niza kwereza copies so electoral commission netina NRM wakoro mukoro ukaronkinga common man's party babatera haro ogwa karaba mukamukiriya ringa muta hati batin bagambe bitasubire gambo kokaka kuri NRM nereka kutina tinsa electoral commission tukabire twinaka rukarungi konkan ito tugambire nkagambira nkagiza kuronda justice byabakama kumugambira ngwito ntumutamwe kitinisa kandi twikiriza ngo ekisani kifire cha electoral commission abasa kuchindura kifoke kisani kirungi ito twinobwe sijo ngo kandi na president wihangeri nyonyine belief ndabasa kwetera mu mutima ayikirize tunge democracy kweta democracy yonyine yes ito nyoti nkuteka ngo violence inhera on either sides ngiwe na wabori wa inaremo inembundu itetazine that won't be a solution na Libya's kaziriyo na Sudani ya Bashir's kaziriyo embundu hinabazukwise Somalia na yizwire embundu can't be a solution, it can't no kwetera mu mutima ngo twena tuyabanya-Uganda ezembundu rezo kurinda abanya-Uganda tuzo kwita abanya-Uganda tutunga karuru katari mu mbundu katari mu violence katari mu no kutina so muntu wena yes tamburi ate electoral bindi byasigara nza kugambira nka harom de map electoral commission tokabasa kugira ngo ba presidential candidates batamburi hangeri diyo no mbiro kinana twine districts ziri kurengo muri igana 100 iwuje ngo tuzitambura mu mbiro kinana abo kwiyono kimangu president Museveni the incumbent ine helicopter umujoba rimwe na sokutambura na district isatu hatu munyagwa is driving kuruga kuza kabari wabo ineyorare itenge saha nka 8 hatu campaigning kuruga yo garuke Kampala no itenge saha izindi 8 nyica karo yimuka shaha 8 zihangu waruhira kandi bakujenga hato ine Arua a program ateri zobo inaru of jirizi is in irindi zobarimo. That is impossible. That one we call it political gerrymandering. Political gerrymandering terikora ha region zonka tukushatura mu constituency nguntu ngenja hinyiro bagizi inteyo nyingi nyiheyo ba MPs bingi konka even political gerrymandering can be as a result of a flouted political process.
my meaning road map, a flouted road map. Ngiwo kore road map eri kunyigiriza omuntu omwe eri kufavoringa omuntu ondijo. Lastly, Electoral Commission yakubire nehereza president aruho obwire bwo kugabiramo sente. Yaheza kunominatinga preges komaho. Ombiragiro byeri hanga torukwikiriza wabo yishimbireho kujyana nohereza abantu esente.